When my dance on, I must just fall in love. I know. Those wicked problems are evaporating. Baby, I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight. When my dance on, I must just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again, even in another. Kadang kawing long live kelang ratun duan pilih tum kawing long live tim ben non mali tum kedoban ke di furong supi made dada ke food mart adun di sing dance academy po alang li penangan ingkan dulu ladak klim sumar tum han jasemet junior lapen sub junior lapen senior tum han di group dancing class alang li tum tangceng porlo laso group dance pensi sing dance academy pensi non head jong lapu ke alang li ke kusamang de Nistha Hazarika. Lista Hazarika di alang li puke availo alang li tuhan bahini basame congratulations Karbi Anglong live pestame alang li tum alang li non hajong dance Bengal dance season 3 long second runners up lo lake second runners up ke labang sunong ekelong ke 50,000 prize money dolo alang li tum non hesi Kolkata pensi ke banglo churu nangji di apa ya potum lan ke cepat duk alang li tum aklim so mate alang litu ma serjang aphan an so se ke kana hin na pithelong ke kam paji jordun ji phaji labang so dance Bengal dance season 3 long alang litu apai tum se chipaduk ponlo alang litu ma guardian tum se Kolkata an train pen up down di la pen nong ki phang oga din la ana ke goroma din same alang litu ma serjang aphan an so se ke pethek ji phaji alang litu phan hadang andang pondu la pen itum Karbi Anglong phan Nongme kevan lo alang li ke Hazarika si chetok athema alang li asabra ke Assamese lapen ilitum swing jirbangke ilitum Karbi piloi ni lo lasi first of all congratulations and what is your name? My name is Nistha Hazarika. Okay, which class do you read? I am currently reading in class 8, Okay, which institution? Erudite Academy. For how many years did you learning dancing classes especially from here? I have completed 6 year learning dance. Okay, that means you are the founder student. Yes, I am. Which year this Sing Academy was established? Maybe in 2000. Okay. Tell me more about your parents. My parents are very loving and they are very supportive. My mother and they both support me in my passion, in my dance. They have taken me very far to Kolkata and to many other places. I would like to thank both of them for supporting me so much that today I'm sitting here, and for giving me this opportunity. Tell us about your parents' name.
My mother name is Jyoti Teronpi and my father name is Bhupen Hazarika. How many siblings do you have? I have a younger sister. Okay, tell us more about your institution. My School. My school is Erudite Academy and I have been reading there from nursery onwards. It is a very big school and all the teachers, students and the principal are very loving and they're very supportive, and the principal and teachers have been a great supporter throughout my journey. Okay. So in your class, how many students are there? There are 40 students. Apart from dancing, what is your hobbies? Apart from dancing, my hobbies are painting, singing and cooking. Oh, you love cooking. Yes, I What kind of item do you love to make? I love making cakes, cookies and biscuits. Even cookies also. Yeah. Wow. From where did you learn all these things? I learned from watching YouTube videos. You learn from YouTube videos. Yeah. Okay. Well, what do you, tell us more about your village? Your original, father village. My father and mother both belong from Parukwa. Okay. Yeah. My village is a very beautiful place. A lot of beautiful scenarios are there. Waterfall, mountains, hills and many other touristic places. And I would recommend everyone to visit it once. Okay. So, why did you learn the dancing class? Is there any, aim in life regarding this? I want to become a great dancer when I grow up, and I started dancing because I am very happy when I dance, and it helps me express myself. Okay. And your inspiration? My inspiration is my teacher himself, Pritam Singh. So, how did you get to know about the Bengal Dance Season 3? Actually, I had no idea. My dance teacher, Pritam sir, randomly gave our audition videos, and after we got selected, he told us that he has given our audition. Did you ever gone far from your home like this before? Yeah, I have been to Delhi last year. Okay, especially for dancing or just for family trip? For dancing. Okay, what did you learn from there? From there, I learned to accept the truth, to adapt to their people, to react to different peoples, and how to create bond with people from different places, and how to adapt to their cultures, their living style and temperature. Okay. So tell us more about the dance, Bengal Dance Season 3 and your experience, and about your traveling by train with your family. So how many of you have gone to Calcutta? From our dance class, 2 of us have gone to Kolkata, and from Assam, 9 people have gone. Okay, from which district? They are From Jorhat, and from Tezpur. Okay. So tell us more about the, what kind of performance did you set the fire on the stage? My choreographer, who was Sunil sir there, he taught me different styles. I did many styles. I did contemporary, I did animation, hip hop and also semi-classical, and the judges there were very amazed by my performance. Did you ever imagine that you will get the second runners up? Well, I have worked hard for it, so I think I deserve it. Oh wow. Okay, so how many prize money did you get from this second runners up? I got 50,000 rupees. Okay, and what would you like to give the strong message to all the those who love dancing, but they are from a very poor family and they cannot afford to join the academic classes and all, and especially for those, what would you like to give the strong message? I would say never stop dreaming and never stop practicing, because you never know when your life will change, so keep dancing. Okay, karbialam na pigma. Thek asap. Hem ke apai dong ke hai ma apu dong ke hai? Nipai hai chet. Apu ke ande? Niputa hai lanta nipai hai chet. Nang JP dong ke nang school lo nga JP tuma ko sono mama lo nang classmate best friend ke? Ni best friend ke Sia Kemprai, itum nursery penta best friend non anta. Okay, and your favorite teacher ke malo? Ni favorite teacher ke Amit sir. Okay, and ke rong dam lo te ko pilo ke nang ning hang ke jui dam. Rong ke dam ke waterfall long ki jui dam late ni cousins tum pen lam ki ching ki jui la hai lo.
Nongke ne parok alam ben nangar jupade bang putuma alam koson kenegwa tumi kenegwa experience আছে তোমার মোৰ বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে তাত সবে মোক বহুত ভাল পাইছে ওকে আৰু স্পেশালি এই আমাৰ চেনেল থ্ৰু দি মাৰ দেউতাক তুমি কি বুলি কবা মই দুইজনকো বহুত ধন্যবাদ দিম যে মোক ইমান সাপোৰ্ট কৰিছে মোক ইমান আগত বঢ়াইছে মোৰ পাপা আৰু মাম্মি দুইজন মোক ইমান মৰম কৰে যে আজি মই ইয়াত বহি আছো আৰু ভৱিষ্যতে তুমি অভিনেত্ৰী কৰিবা নেকি মানে ফিল্মত যদি চান্স পালে তুমি চান্স পালে মই ট্ৰাই কৰিম আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেন্সিং হবিজ তুমি কৈ দিছা যে ডাঙৰ হ'লে মই এজন ভাল ডেন্সাৰ হ'ম বুলি কিন্তু এম ইন লাইফ ন ধৰক অফিচাৰ লাইনত তুমি কোনটো মানে হেৰি পঢ়ি ভাল পাবা মই এজন ভেটেৰিনেৰিয়ান ডক্টৰ বনি ভাল পাম ভেটেৰিনেৰী ডক্টৰ তুমি মানে এনিমেলছ মানে Yes, I love animals. Okay, so wishing her all the best for the future to come. Thank you so much for talking to us, and once again, congratulations. Uncle Pipi make take a long dun kena paklang tha. Oh. Check lo bangge. Check lo di. She got the 50,000 second runners up in dance, Bengal dance, no season 3. So this is the trophy. Kela bangke medal lo. Cheat है ना Medal cheat है cheat है wow wow कला बंगे trophy लो wow जो ইমান মানে প্ৰাউড মুভমেণ্ট ন আমাৰ গোটেই কাৰ্বি আংলঙৰ সমাজৰ কাৰণে সোসাইটিৰ কাৰণে ন এটা প্ৰাউড মুভমেণ্ট ফৰ অল অফ আছ দি আনি ফান্সি আজুপ আনিকে নালিও কৰজাংকুটা কান মা ओ कोरजांग को के कान स्टार्ट हेक पिक वे कली है कि जो ये के कान ले सोसी नाली सपिलान कान टेक पुनांगली कमेंट पे से आइडिया चलो ला आओ सॉन्ग को निकान थो मारता पेन निकान थो मारता पेन सी ने ला फंचिनी जे ला सोसो मो थेलोते कान जी पुबांग है निचिनी मेका है आओ सो निकान थो मारता निकान थो दा प्लेंग प्लेचेलांग आराई बसर निकान हिनीरा चितिम आ निकान पेन सी यालांग बिहु पुसि चेंग दनो दे बिहु हलो बंते बिहु लुन रट नांग पो बिहु कान वेक नांग पो आसोट के मेखेला सादर ता लांग आजु खरा बे मतिदी नेपिनी से दी पछी है खजलो एंके सादर बांगे गामुसासी एंके पेटिकोट री बांगे पिलो चिनी लो ना वन कॉक ओ वाला वाम कॉक सी ला लंग सी पिनी के पांकेप लो नोंता फोटो दोले ला लो सिने आसों को में चिनी हेदी ला सुसो के कान हिन बांग cepat hek ji lapen ke kan hin chot kali logo charli ta thek sarlang non ko bangke mo e phang mang si chini de lon ta non ke dam tang an ke di non suli bom ta me non la an ke phang oga pornali tum train bensila so kong er phanali tum ke chipon sila an dance bengal dance along award on the dengdam set po tum khai phanong me kevan la puson kusum experience ke lalo mane arule phang ok pustame arule gorom pustame mane mega round an ke alang cepa undun der loma tidi la si final round lo cepa undun ji phan plotang te cepa kosto nang po babor inang po phansi ni arule phangok stami cipon dun nang lo ke do thake hadani tum phan room nang pi sa arum dhalai lo de hemason ke long le lo arum dhalai lo hadak blanket nang pi lo puhui nang pi lo pe ke chilim phan nang pi lo ason si ni tum hadak joko an lo jokre nar kep lo do 18 days all India pen ma ke bang All India pen lo. How many mane participants do you have? Participant hada ne 65. 65 pen mane outbom lo hai. Mane competition pa online si audition ma didi online ko mama se selection na tumse dunong. La sosi dunong lo la pen ke mega round long ke mane ko pilo out ta do lo. Mega round long out do lo la tum bang select dun der lo hai. Select dun der long ke ni tum pa kosto pen dun lo hai. cepa kosto pen dun lo hadak la sonsi ni tum thek ponong lo je au somar tum mane tap pik hadak ke kana somar tum di tap pik je ni supi undun de tam di chini dam de lang first ke di mane tap pik amara phi ni pho son cheng lo di da choreographer tum bang me pik choreographer ka thana tum cepa duk pik ama se di ni supi phan ke la first round first competition pen hai ni chelang dono la so second kali te third round an che palong dun ji puwang ni ning thepon lai loi pai blessing di mummy blessing di yeah oh jo lan lang ma than ante
amami ge 50,000 long lok pulate alang phan isi mumu phanda memory phandi isi amu pilo pg ge নিচুপি ফান মা পিলো পিজি কে মানে নি গেলা 50,000 के माने खरच ताप तेलो चोताप तेलो माने मोला मेट्रिक पास लो पंक्ति इंदा तंका पैसा के नांग सट मती दी लासी लासो फासी फिक्स डिपॉजिट भी पिकअप पो चमा मामा Cha. ओके एकदम चुरुलु दे नाली तुफान का दो वे फर्स्ट में नाली तुम लापुआन दी इली तुम मक्कर बिया खाई पान दी लापेन लादा इली तुम कर बिंग लोंग रात दो अन फरमान दी लापुसन मान पेंग के वन पिथेक दी आंसू से मैंने you grow up दी angke nangli ake mang jasme nangli veterinary doctor anso se pamano nang di tase amami phanta churu parlo baini phanta churu parlo ten ge iltung karbing long life kela tumhan kardom chipida lamang so jai meng ton ko kan kardom labang ke Lake trophy. trophy yo kithe o chotta noy wow ke lage Lake 16 episode round pen la best performance 16 episode pen di labang ko pia mohor ne di Radha Krishna Hare Krishna Hare Om to char bangoy mama ke lage jo 70,000 70,000 ke chabi ke labang ke certificate jo scooty certificate ke labang ke medal medal churu parlo nona bangke nilitum ingi rapeta bangke senso lo bongso senso terang pi lape non ha jong nilitum ke cheng si interview ke na bangke hala copy meg damen Nistha Hazarika alang lige second runners up lo lapen lapu alang lige kwan lo lapu ke first runners up lo di tangka kaun se ke long meng de 7 scooty hum pen 70,000 lalo aprangsi congratulations lo bongso nangli lapuson di ilitung karbing long aparman karbing long agar aparman nongme kevan pite ka podi ante non ke nangli men nangli class nangli parents amen nangli school amen chithalo Kardom ni mensen soterang pi ni kacharli ang deng laki class 5 erudat academy long sibar school ma acha angke ni payment ke santian se pi ni pomen ke commercing terang angke ni dak dance kacharli adi mamen ke sing dance and music academy pu ate nangli tumke sibling bang kono bang hini ni bong do pinsuso amen ke halake kang team terang ante halake kona class lo class KG 2 son lo reng long ma और रिंग मनेला नॉन समर वेकेशन जुद्धते के जीवन पन फिट जी अच्छा ने नंगली के स्कूल लोग कोसन लो पोजीशन के पोजीशन के अवे तुम्हें रिंग अवे परसेंटेज से गचला अच्छा परसेंटेज कौन ऑन मिशन से मिशन मालो क्लास कैप्टन के चिलर बॉय स्कूल लोग क्लास लोग मम्मी नंग फन सन नंगली फन नंग थेर पाई मम्मी नंग चोंखे न सन अवे बो दो पुन नंग छथान दे अने क्वेश्चन सी माने केकाना हिन चार्ली दुंजी पुको मेंते बस निंग हांग अफ्रांग नि भेगांग कोपेन अंके नि हेमालोंग से अफ्रांग के नि डाक डांस जॉइन दुन देंको के नि हेमसी चोन थाप चोन प्रुरेलो अंके नि पाइपे नि पोतुम नंग चिनिदेलो ओ ला केकाना निंग हांग लसी केकान पदु निंग बॉन पु दे कमेंटु निगन में से डाक जॉइन लो ni 5 years pen 5 years pen lo honte non ke nang age kon po nani 10 lo 5 years 5 years bihe ko la hai and apart from dancing we pila hobbies ke ni hobbies ke art anke cooking wow cooking the pegma we pila betun kita Maggi anke dali yang tidak boleh berpai tante non labang so dance Bengal dance season 3 long ko kuna pasi nangli ai mane information ke long idea ke long
ni pitom sir senang than ke online pidun le hai pidun lo first audition ke online audition lo anke second ke offline audition Kolkata long te mama lo nali long na dun ke ni first offline audition long ke ni pai pen ni potom anke la non TV lo angklang pan ke ni panchot ni ponang dun dia tema poisa to pan sap su na di apu pancing hasil hada ke apu tan dosan te pulo di poisa dia pulo di ang tempat de Claro, me kriang ring lo itu poisa we join ni si apai pen apu dun apai bang dun lo apu bang dun ne la si sensor si aning oi si lo ni mama Angke next time kenapa dun nang di pa pipilo kilong dun ko sano nang lig ekdam mane first runner up si kilong puar silong first runners up they check long lo 70,000 anke scooty hum te la so scooty ke na lo scooty ke nang le la nang li jima nang le ji ande mama su nang li scooty ko nilang ko pilo vi po malo pa vek po mami Nipai mentulo nang li po scooty ke pina tena mang li by train no ma train wah ni ngarong pik po ande hem ke ande ko pipilo gari ke do ke la scooty jong si long pe nak pila scooty chot hem da gari scooty do aku nani huma kimi are ma ande la 70,000 ke pilo vi kibi po mama 70,000 chini ne nang li hadak laan student ke ong di megalong pulote laan student ke thek atum laan ke kan ekdam chon pro chon jam nang li ta mata ma mane laan tum han par tet pen ni longji pula so aning confidence dum do sita ni kachi matha third kalite second si long dun ni pu ke first long dun long tak dal po kopi ke kan lo mane nang li ke long dum ke kopi bang lo hip hop mane western hip hop hasut ke jazz ko mama lo judge ke sonjukta mem anke obhik sir anke hala ignut amem do menchini ne ande mo pilo di kopilo maning tung apart from dancing nang li ke to nang li hachi lo nang li long nang dun ver po la ke majok da nang tune elo di mo rap ke su di ke sara porhut ta kanina mo chik dong weng nang pitu masone pilo maning tung thelo te ni non 14 plus te ni doctor si kapur hikang tung angke jong si doctor le chun chete nurse Choro Paulo mama non ke ama vai phane arjun ko sonsi nalitum la anak khelo di ining biri mat kai le dundi adim di sitaminal tum serjang phan ke matha join nal tum Kolkata along andam ke di question experience ke Mesen lo ne tum hadak kidun pen he au sota experience long dun lo la pen hadak jer puanta mesen he la pendak ni tum dam rap pedala ni stama mi tum sta mi tum manang rapon ulo mane first ke ni tum practice phan jorhat 5 days dam nai pialo he manili tume dun thek thelo pialo amasira ni stama mi si mane duna mane nang tum ko an magi dor desa menang rapon po hujalo masila la sinang rapon der lo la salang li phansa me churu lo la dun rapeda bang hansta me he la pensia la dak Kolkata long sa melang sta menang care pon u la pen nang lang fon u ni tum lam lun ki thek the an la melang nang than fon u la so yan la si me sen lo dak ki dun pen tum la high experience pini tamen long dun lo te nalitum a family long aprang la puson ke kan thek atum dulu la puson bang chi thek long le la ti la alang mo nang che than lo hem ke chon tap chon fruit ti pu ahok lo la son lo ji supen ta mi hedi la dressing ai na long ar jab dam lun po si mane son ne pini sa me ake the sa me chi irat po la son kan no ra da jalo ma mi thang da chi thek don long la sila su mane ki kana neng hang ubon pe sila pritom sara nang contact se he mane do nang toy non plus nang toy lo nursery hut pen lo na toy he Lalu curo per pig lo, tangte labang so 70,000 di nearly 1 lakh tangka amu pan pilo lang lipan mata.
Lagi mana bipi kokpo puson si mata lo muakam alang panjat sita mi akam wang pomati la siman nat ni sita mi alang participate dun ji sita mi lapen pa igi thupo la son ya si mata lo Tila skuti ke kusono na ka receive dun excited ma. oh mane alang pan la first runners up ki mane la amen hang herek mati di an mane long ji pu bang ne li mata the ang parke sen sutirang pi pulo man ke ekdom mikri jang ring lo mane e mage au suta me dak chi dengun dat pen hedi mane nilong chi wang si mane yang chi bam head lo sonaja Sono dem party ke ande. Party ke lapu pichet lo. Ni tum hana pi ma bite mama. PG. PG ni. Anso se di nali tum alang liya ke mang di anso se ke kana hin ponon lugacha li hin ponon doctor si maning tung anso se pumen phulo wache thei pading lo nang anso se tuma khai pa nong me pawan no asi nali tum bhan nali tum hem tu ni si phan same ti choro par pik lo lapuson khai phan longri pharman jong nang le tum nong me ke ban ti thek por pilo puji strong message di nali tum au ve tum bhan pilo puji charlie hin ponon ke charlie chok che kapre ka feel ta di opportunity long aling claim nangji aputhak pilo puji Ni karbi ang long mane so pantai pu kang tung ke lalo nang tum kupisi ketek malale cedam vedno angke ni apa pu tum panta pung tung kini cricket lahai football pipi ni atlanta do omati angke hala so also hedi jongsi hala cricket football hai nasi ketek dun te hala so kin align le paduno wow choro perfect lo dang dum alam the jume pik di ke than jume pik lo la se li tuma khai phan nong me ke ban pithe ka pot alang li tum phan same bahini phan same ke pi parjir lo ten congratulations once again dangte itung karbing long live ke la ro tuman kardom chipira lamang so jai me ing ton poni kong na kardom